le sola ke le sola motla yo khonang for o discipline a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serohola Motoinele. Ana for today. Hai le rona borangwane ba bangwe ba re ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehele re lekalekana le ene mo na inele yo to kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tlisetsa dikoloi tsa metsi re ne ya ba dithobolo re sa re ta ka diata le go botsa gore gato gare go tsene eng ba ga mangwato go se kgolo ya rona ke yo o buile ba mo tlisitse ka le kalo ke a leboga ke lebogaela thata ba controlesa le basanko go tla go rola go se kgolo ga mangwato amen.